Sukolaw la akamaragnan sa alungan amauri. Anda din ikapakaw mo alungan amauri na pangaalin surupa anu langit upang aupak apa nga sasagunaot. Peter wallah yawma tamuru as-samaa'u mawra si ikugawi iya kabibir su langit sa titwa kabibir. Nakaalin sa mga warna niyan sa warna amikak sa kumanusia kakagayaan yan kamasai sumigagaybon. Peter wallah fa idang syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddahan na amay kamaupak su langit ama baloy alagid ubar-ubar ama kaririga. Idas samaa'un fatarat amay kasulangit na mga babangkag yang kutwa ka pangalin yan nakaalin suwarna niyan gusto ka pa kambabata durupaan yan ay sabab akapangalin uwarna niyan na sabab kumya makaturunon su mga malaika tumurunon su mga malaika kuka pa nga babangkag yan wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idin wahiya gumaupak sulangit askan yan sa masauto na makalmak nakabaloy sulangit apa nga tataguan sa pamintuan sabab ko kaya pangababang kagayan. Uriyan yan na tumurunon sa mga malaika si isa lupa sa mahsyar sabab ko unutiran ko suguan kiran wallah na gumalulun sa langit amapnas akasambian sa salakawalangit. Peter wallah yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat si iku alungan akasambian sa lupa sa salakawalupa gusto mga langit na sa mga bituon na pangikakayambar wa idal kawakibun tatarans wa amay kas sa mga bituon na mikayambar. Nasupman sa mga palaw na pangababansad ko uriyan ko kayo pa ko paganay ko sanggakala na ayamas sa ulupa na malulun sa lupa amas sirusarupat kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka sa benar aamay ka marupot sa lupa amaruprupot at ikwallah sa ayat tabiatu lupa na makambabakan sabab ko mga palaw na mga babangkag sa palaw kumasirusarupat sa lupa sabab kumiyak kalala alinog. Ya ayuhan nasu اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ay sa mga manusia nakalak niyo sukad na niyo mataan asulino si ikubangkit na malaasay. Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Si ikualungan alinugun sulupa atig wallah gusto mga palaw na mabaloy sa mga palaw apatid apagkaanas. Ay amaanan yan na pangababansad sa mga palaw. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Ipag-isairan rakas sa mga palaw na tiruang ka ay kayuntong sa kanya nukad ng kusasampur na akakayuntong. Nasupman suragat na pagkakadagan wallah katian sa suragat na pambaloy no Allah suragat aapoy. Wa idal biharu sujjarat wa amay kasukaludan na pakakadagan. Ay amaanan yan na suragat na kadaan sa apambaloy aapoy. Nasipman ko kapag wiyaga wallah ku mga manusia na ayakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yursilullahu mataran ka'annahu at-tal fayanbutu minhu ajzad an-nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Urian yan napakaturun no Allah sutarin tikawran na ay ipagtuian na su mga lawas o mga manusia. Urian yan na magyupampaman susang kakalapuruman asiran nakipakatitin nagsiran ama istaring su mga kailairan asiran na mananayawiran suka pamagitong pagkatintag siran puun kukuburiran taman kumaksyar na mananayawiran sugawi kakapamagitong kipakatitinag siran amilalang kulub kiran sukalak raksatan tu amit tataralo sukawa o manisa na orian o kapamakanayawiran na ayako nakatay niyan ayako nakatay akapakananayawiran na 50 giburagun yang utama sana ayabu adi pakagdam sa kawaw na supakainom ko paridi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasupman su kapanapaatu Rasulullah na syafaat niyan sulang manukaadun kabaloy su syafaat yan ay ipamangin niyan ku Allah kaan kapagalukis sa magaan su kapamagitung ako mga manusia sa dadan agkatuon ko mga manusia apa mga nikiran sa syafaat rawar ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabnara su mga tao na sumsiran ko mga nabi na dadan abakiran sumbag ko mga nabi makaliw-liw ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad irfa' ra'sak wa kul yusma' lak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Hay Muhammad na bagong nakasulong ka wa kul yusma' lak na pumamakinagin ka wasal tu'ta na pamangni ka kaimbagayr ka washfa' tushaffa' na syafa'at ka kapakasyafa'atan ka nasupman sukimbagan ko amal ko manusia فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه نسوئم بغيرون سوداب تريان سيكو كوانانيان نترؤنيان أقوانيو نبتئنيو سوداب ترقن وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابيه
na supman su imbagayron su daftarian si iku diwang yan na matiru yan hay ubarakam budami bagay su daftarakan. Bati anu umanisa su kitabian na pemagitungan su mga manusia urian uto ko kaketan tu urayagan ko mga kitab na supman su katimbangan ko mga timbangan ko mga syai na mapumbagi-bagi su mga manusia. Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah limudanius su minda darwaka raks o mga ganapairan gusto pupamanimbaan niran asalakaw si iku Allah. Kalilibutangan su baradu sa ada asin daw niyan ami praraksyan supman su adn aamalian na makaawid sa sindaw kuliyang ka ami pagamalian. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladhina amanu انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Saalungan atirun mga munafik ang mga mama gusto mga munafik ang mga babay kusiran amya maratiya. Unduruna naktabis min nurikum, nayawa kami niyo o di na ilaya kami niyo kaang kami makakuha sa maliwanag kutihaya iyo. Na ada na pteru akasoy kanu kutalikudan niyo gitus sa dunia na pelulubakan sa tihaya. Faduriba bainahum bisurin lah, nakatagwan sulatiran sa kuta aad na pinto iyan. Babong batinahu fihi rahmah, asusuldian na madadalmun sulimu nasuliyon yan na mapapantags kanyan usiksa. Nasukman sukatitay sa sirat na ipendua o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa umat yan. Allahumma sallim sallim, hikad nang kuna pakaligtas ang kaskanyan. Pagkatitay ron su umani manusia kuriyang kaamalian pagkaapas nun su tao arinilaan wallah nakepusangon su tao akabaya wallah apusangan yanun nasu pagkaapasun na pagkasulbun wallah si iku surga iyan napapas niyan kupuso iran su dengki nasukman su kasul sa surga na ayad apagam paganay apakasul ku surga nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyan yan na su mga pobre ko mga muhajirin uriyan yan na su mga pobre ko mga ansar uriyan yan na su mga pobre ko umat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriyan yan na pagkauriin wallah su mga kawasa ku kapamagitong sabab ku kinindulo na niran ku mga tao ku kipapantag niran ku tamukiran. Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu man yadkhulul jannata min khalqillah ay pagampaganay makasul ku surga ku kaadn wallah na su mga pobre ko mga muhajirun. Abayran din katapos su mga ngariran sabab kuungus watutakka bihimul makari nagugyang kutu akyasin nagadaniran akamarganan ku kababaloiran ang mga pobre wayamutu ahaduhum wahajatuhu fi sadrihi apapamatay su isakiran aso kailangan yan ku kawyaguyag yan na banyan din mararaban la yastati'u laha qada adin yan kitunay panganiin tanu si iku Allah amapad tanu si iku mga tao akalbudan si iku kapamagitong sa Alungan Amaury.